Polisi muri Zimbabwe yakoresheje inkoni ibyuka biryana mu maso hamwe n'amazi mu gusesa imyigaragambyo y'abashyigikiye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bari bateraniye hanze mu murwa mukuru bumva ijambo ry'umuyobozi wabo. Muri Ethiopia abo mu bwoko bw'abasidama bazindukiye mu itora ry'akamarampaka bashaka ubwigenge. Ni itora rishobora gutuma no mu zindi ntara bakurikiraho. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yiyunze Moussa Faki bagiranye ibiganiro kuri wa gatatu umunsi umwe nyuma y'uko Merkel ayoboye inama yari yatumiyemo abayobozi b'ibihugu 12 n'abaguverinoma zo muri Afurika. Isosiyete y'indege ya Afurika y'Epfo yasubukuye ibiganiro n'amasendika hagamijwe guhagarika imyigaragambyo. Ni nyuma y'uko abakozi bagera ku 3,000 bemerewe gusubira ku kazi ariko amasaha make. Naho mu Faransa ikigo cyazobereye mu bya satelite kiri hafi kohereza mu kirere icyogajuru gifite ubushobozi bwo kugeza icyarimwe ubutumwa ku mugabane wa Afurika n'Uburayi.